Shubor nakaslem jong Nongsiat Hima. Arngut ginong tray ke Israel Embassy Washington, kila Shah Siat yap hajan ke Jewish Museum Washington hakamir jong keski balang, kini ki arngut ki kentup ye uyaran Linchinski, bat kasara Lin Milgram, ki badiru ki Shijur ki bamut benetek ketino akata yo banwan ha Jerusalem, kerkum ke jinyat ho unong ki tins ke Israel she US, uyechel later. Urunar ubadan kiti ban siat yap bikin ki arngut, udai ubalatip kerteng kumu Elias Rodriguez, Laipos nam karta na Chicago, ubalaperta free Palestine, karba dang toket yeu, karkum kejinyat ho ki pulit. Ki basakhi ya gani kejingja ki le ho ba undi urunar ulale menle kum uriu pat ba, ubayu i gani kejingja, bat ula aplang hakati kejaka tak dadu bandawan ki pulit, haswa bu ong ba ulale ni kakam na Bynta ke Gaza. Kajing syak thombor le i undi ubriu ubadan sulai, ba uyat kai shabar jong ke Capital Jewish Museum, haswa ban siat ong ki pulit, nang ta utai urunar ulalit syajan saungut ki briu, bat ulasiat hakaba arngut ki layap. Kinong sakhi gani kejingja ki le thu ke CNN, ba uni urunar ula ap le kejingwan poi ki pulit, shwa ban ong ba ula penong ki kejing thombor nak Bynta ke Gaza. Presiden kari US Donald Trump, ula ong ba kejing persya ya kejiu, bat kejing shun, kan dan jaka ha USA. Menteri rang ba adu ke Israel Benjamin Netanyahu, ula ong ba ula betha ban penklanya ki bor pahara ha ki jaka trekam ke Israel, ha kiri ke perthai, hadian gani ke jingja Shah Siat yap ki arngut ki nong trei hapo embassy ke Israel ha Washington. Ula pharu ke khubor sngolam shiki bahayeng joni ki arngut ki Shijur ki bala Khlad no, ngila sakhi ke jingshon bashar khe ki jiu, bat ke jingnut ban le ki kam riu khlau persya ya ke Israel laong Netanyahu. Kanong ya side an ke US ke Pam Bondi, ke le thu ha Netanyahu, ba Presiden ke US Donald Trump, undan Bynta ha ke ban yakhon ni ki kam thombor, bat ke United States kan pentikna ba ubale ek ni ke kam an pengat ha ka an.